Nii, tere head inimesed. Nüüd te näete, kes on meil siin täna stuudios. Ja tere tulemast taas. Welcome again. Maria Licardo. Maria Licardo. Sa oled meil siin olnud juba päris mitmeid kordi. You have been here many times. I have, yes. Viimane kord sa olid vist meil hoopis autos. Last time when we made broadcast, you were in a bus where we made... Kui sa mäletad. Yes, jah, we aga me oleme kohtunud palju kordi, kui sa mäletad. We have met many times, if you remember. Siis me olime kunagi sellise koha peal. And one time we were in that kind of place. Yes, amen, I remember. See oli Pärnu. Yeah. It was in Pärnu. See oli meil veel selline. Ja seal me rääkisime juba nendest asjadest, mis on maailma peale tulemas. There we talked about things what are coming on the earth. Ja me rääkisime seal, kuidas ennast toita. We talked there how to feed yourself. Ja igasugused muud asjad. Nüüd Maria on siin Eestis teinud sellise pika tuuri juba. Maria's made in Estonia long trip tour. Ja ta on ikka veel elus. And you're still alive. Amen. Because of the angels. Sest inglid on abis. Nii. And Holy Spirit. Ja püha vaim. Ja siis eile õhtu olid nad siin Yesterday night metodisti kirikus. Was in Methodist ja church. Nagu alati läheb like see always, kuskile keskööni välja. It's always going to the midnight. Olevistes vist pidi see läks sul hommikul või? How long was in Oleviste? Oleviste, I think that was 6 hours. Et kokku oli 6 tundi seal. The night before it was 8 hours. Õhtu enne seda oli 8 tundi ja Olevistes oli 6 tundi. 6 hours in Oleviste. 6 tundi Olevistes. Went till 12 because we go early to start. Alustasime varakult ja läksime kuskil keskööni, jah. Ja et see on täiesti teistmoodi teenistus, mis kellelgi teisel võiks olla. It's totally different ministry like another. Keegi ei ole selline nagu sina. I don't see no one doing that kind of personal ministry. Vasakult ja paremalt tõlgid kukuvad, aga sina seisad. Interpreters fall right and left, but you stand. Amen. Thank you, Jesus. Amen, tänu Jeesus. Jah, no võt nii, aga... Excuse me, there is a reason why I pray for every person. They're being imparted, getting ready as soldiers in the army of the Lord. On põhjus, miks ma so palvetan... every person gets that iga inimese eest on sellepärast, et iga üks saaks valmis ja oleks valmis ja olema sõdur Jumala armees. The Father said he wants to speak individually to each of his children. Isa ütles, et ta tahab rääkida individuaalselt iga oma lapsega. So Holy Spirit is totally in control. Nii et püha vaim täiesti kontrollib seda olukorda. Over the whole procedure. Kogu seda protsessi. That's why it brings in peace. Sellepärast healing. See toob rahu ja tervenemist. And the fullness of our Lord Jesus. Ja terviklikkust Jeesuses He's Kristuses. The healer. Tema on tervendaja. And we thank you, Jesus. Ja me täname sind, Jeesus. Kas sa mäletad, millal sa esimest korda siin ja meile tulid Saaremaale? Do you remember where was your first time in Saaremaa? Oh my gosh, how many years ago was that? Ja, palju aastaid tagasi. Palju sellest möödas on, jah? I'm not too sure, but how many? 14 years. 14 aastat tagasi öeldakse. Ma mäletan, et üks kord sa maandusid meile siia helikopteriga. One time you were landing with a helicopter. Küll ma otsisin seda videot, aga ei leidnud. Walter was looking this video, but he didn't find it. He had a video about it. Jah, kahjuks seda helikopterit enam polegi. Unfortunately, this helicopter no more exists. That's right. Jah, nii, aga et sul on kindlasti olnud üks sõnum Eestimaale. Surely you have had a message for Estonia. Ma vaatasin, et igas kirikus sa oled rääkinud sellest. I see that you have
spoke about it in every church. Mis ajas me oleme, mis ajad on tulemas. What season we are in, what times are coming. Ja kuidas kogudus peaks nagu ennast valmistama. And how church should prepare for future. Sul on muidugi see õpetus, mida sa siin räägid meile. Your teaching. Et see läheb kokku sellega, millega meie siin igapäevaselt tegeleme. Is the same what we teach here every day. Aga paljud nimetavad seda valeõpetuseks. And many people are naming it false teaching. Ja kirikute juhid isegi nimetavad seda nii. Even church leaders. Aga Jeesus on tulemas tagasi. Before I was teaching, enne kui ma õpetasin, and when I was teaching, he's coming. Ma õpetan tema tulemisest. It's here. We can't say it's going to happen soon. It's already happening. Aga et ma õpetan mitte, et see tuleb, vaid et see on juba, need asjad on juba käes. Veel hullem, jah? Okei. It's a warning. Et see on hoiatus. It's coming so fast. Asjad tulevad nii kiiresti. We're getting ready for the king. Et oleksime valmis kuninga jaoks. And we need to focus. Et me peame fokusseerima. Lives right. Et meie elud saaksid õigeks. Repent. Meeleparandus tehtud. And the Holy Spirit will help us through. Ja Püha Vaim aitab meid as läbi. we acknowledge the direction and path he has for each one of us. Kui me tunnustame seda juhtimist ja väge, mis temal on igaühe meie jaoks. Ja ühel ajal meid võetakse siit ära. And in some moment we would be taken up. Well, the dead in Christ shall rise. We that are alive will be caught up in the clouds to meet the Lord in the air. It's not the second coming. He doesn't put his foot down on the Mount of Olives yet. Et Piibel ütleb, et ta surnud äratatakse üles ja siis kistakse meid koos nendega pilves issandale Jeesusele vastu, aga see ei ole veel tema teine tulemine maa peale, sest ta ei pane oma jalga veel sel hetkel Ülimäele. No vot, see ongi see, mida ma lugesin ühe This is that what I read. Meie suurkiriku mingisugune tegelane ütles, et see on kõige hirmsam valeõpetus. One church leader told that this is wrong teaching. False teaching. Well, according to the Bible exact, it does say that in 1 Thessalonians, räägib seda, et esimese and it speaks of the virgins, the 5 wise, 5 foolish virgins. Piibel räägib 5 targast, 5 rumalast neitsist, waiting for the bridegroom to come. Kes ootavad, et peigmees tuleb. And the 5 wise ones goes into the bridal chamber, meets their bridegroom. The door is shut. Aga 5 tarka ootavad oma peigmeest ja siis kui peigmees tuleb, siis ta kutsub nad nii-öelda tema pulmakambrisse ja selle järgel pannakse uks kinni. Then the dead in Christ shall rise. Ja surnud issandast tõusevad üles. Need, kes on elavad, need tõstetakse üles. 5 wise virgins have oil in their lamp, which refers to Holy Spirit. Ja nendel 5 targal neitsil on õli oma anumas, see räägib meile pühast vaimust. It actually says comfort one another with these sayings. Ja siis ütleb seal edasi, et julgustage üksteist nende sõnadega. And then it goes on in chapter 5 ja siis on 5. peatükk, 1 Thessalonians 5. 1. Thessalonika 5. It says, nobody knows the time or the hour. Ütleb, et keegi ei tea aega ega tundi. But because the thief comes. Aga kuna ta tuleb nagu varas. But it says we are children of the light, aga ta ütleb, not darkness. We're going to know when the thief comes. Et meie oleme valguse lapsed, mitte pimeduse lapsed, seepärast me teame, millal. Because he's taught us, Jesus, how to overcome. Sest Jeesus on meid õpetanud, kuidas olla võitjad. By faith in God. Usu läbi Jumalasse. And the power of his word. Ja tema sõnaväe läbi. So the power of his word we must know, understand, the book of Revelation is our future. Nii et tema sõnaväge meil tuleb mõista ja tähele panna ja ilmutuse raamat on meie tulevik. If we get caught up in dogmas and all kinds of situations, kui me jääme kinni dogmadesse ja oma situatsioonidesse, siis we're going to find we're in a lot of trouble. Siis me leiame ennast paljudes probleemides. Because we're in a new reformation. Sest me oleme uue reformatsiooni ajal. That will bring restoration, transformation and redemption. See on taastamine, muutmine ja see aeg meil käes. I honestly believe you have
pre-trib, mid-trib, post-trib. On see Pre-tribulation. ja enne kannatusaega õpetus, keskel kannatusaega ja peale kannatusaega. So you have pre-departure, mid-departure, post-departure. Et mina usun, et on enne kannatusaega eraldumine ülesvõtmine selle ajal ja peale seda. I believe in pan-trib. Mina usun, et see on nagu hõlmab pika aega või mitu Doesn't kohta. matter which one, as long as we get ourselves prepared, get our talents right, get ourselves right with Jesus. Et põhiline on see, et me saaksime Jeesusega oma suhte korda. Vot see on nagu see põhiline sõnum siin, eks ole. This is main teaching. Jah, aga see tähendab seda, et me olemegi küllalt lähedale ikkagi, me olemegi, ütleme, sellises lõpuajas. But it means that we are very near and we are in this last hour. Et kas on nii, et maailma, ütleme, räägitakse, et ütleme, selle maa ajalugu on kuskil või meie oleme kuskil, inimkond on 6000 aastat vana. Mankind is 6000 years old. Ja siis nüüd on tulemas nii-öelda 7. aastatuhat, mis on nii-öelda hingamispäev. And now starting is 7th millennia, what's like this... Not quite. Sorry? The 7th millennia hasn't started not quite yet. Et see 7. aastatuhat ei ole veel päris täpselt käes. Ja. Because the 7th, we have to go through the tribulation. Et selleks, et sinna jõuda, me peame läbi minema sellest kannatusajast. That's when the Lord, after that, comes back, bringing his church with him. And when they come back, they're coming on white horses. Et peale seda, kui on see kannatuste periood läbi, siis issand tuleb oma kogudusega tagasi, nad tulevad valgete hobuste seljas. Jah, ma ütlen selles suhtes. Chapter 19 of the book of Revelation. 19 ilmutuse raamatus. Then the Lord Jesus Christ puts his foot on the Mount of Olives and it splits in two like a valley. Ja siis issand Jeesus paneb oma jala Õlimäele maha ja see läheb pooleks ja tekib üks suur org. Ja ma tahtsin ütelda lihtsalt selles suhtes, et Piibli järgi on nagu inimkond ongi kuskil 6000 aastat vana. I wanted to say that according to Bible, mankind is like 6000 years old. Yes. Jah, well, we haven't reached the sellepärast me võime praegu rääkida neid jutte. And that's why we can talk these things right now. Yeah, of course, yeah, because we're only in the 6th. We're at the end of the 6th. We're coming into the millennium, which is 1,000-year rule. Me oleme praegu selle 6. aastatuhande lõpus ja sellepärast me oleme astumas sellesse 1000-aastasesse rahuriiki. Once Jesus puts his foot on the Mount of Olives, there are tectorial plates under, according to science, and these plates are going to move. Vastavalt teaduse poolt kinnitatud faktidele on seal Õlimäe all nagu nende maa tektooniliste laamade nagu jagunemiskoht isegi, et ja sünnib, et kui Jeesus oma jala paneb maha sinna Õlimäele, siis... Then what will happen is the Mount of Olives will split in two. When the feet of the Lord Jesus Christ hits that mountain, the whole of the earth is going to quake, shake, even California. All these things about what's been happening with these tectorial plates. And as soon as he puts his foot down, the king comes back and the whole world shakes. Et sel hetkel, kui Jeesus kuningas paneb oma jala maha Õlimäele ja kuna seal on see vahekoht nii-öelda, siis tekib sellest maavärin. Ja see on selline maavärin, mis on tunda üle kogu terve maailma, nii et isegi Californias inimesed võivad seda tunda. Then it's the beginning of the 7,000th year, and the reason is because God rested on the 7th day. Et see on siis selle 7. aastatuhande nagu alguspunkt, võiks öelda. Ja miks see on nii? Sellepärast, et Piibel ka ütleb, Jumal puhkas 7. päeval. The Lord goes to Israel, sits on the seat of David, issand läheb Iisraeli, istub Taaveti troonile and for the 1,000 years, ja 1000 aastat
The devil is locked in chains on kurat pandud ahelatesse and the Holy Spirit is moving just the same. ja püha vaim liigub And üle maa. these people upon the planet at that time will be mortals. We will be immortals because it says in the twinkling of an eye, this mortal must put on immortality. Et siin maa peal elab samal ajal surelikke inimesi, aga meie oleme surematud, sest Jumala sõna ütleb, et ühe silmapilguga meid muudetakse teiseks. So the Holy Spirit will still be moving. Püha vaim ikka liigub maa peal. People will still be saved. Inimesed saavad But the päästetud, King aga of Kings kuningas is at Jerusalem, on seated on the Jeruusalemmas, throne, istub troonil and there will be a direct contact ja on for them to receive him into otsene their lives kontakt, as their king. kuidas inimesed saavad teda oma issandaks vastu Vaata, võtta. see on, ma tean, et sellest 1000-aastasest rahuriigist ei räägi mitte keegi. I see that nobody talks about this 1,000-year Ja see on selline täiesti siuke tume või Peace. pime teema. peace time. So it's Keegi like tea dark, sellest midagi. dark topic. Directly, when the Lord is ruling and reigning, Kui issand as he valitseb, does now, kui ta teeb seda juba because the praegu, Lord Jesus Christ is ruling this planet now, Sest he is issand- above all the principalities and powers and every name that's named. sest issand Jeesus valitseb juba praegu selle maailma üle, kõik valitsused, meelevallad, väed on temale alistatud. He's above President Trump, he's above President Putin, he's above King Charles III, and our God rules and reigns his creation. Et Jeesus on üle president Trumpi, üle Putini, üle Charles III ja ta valitseb üle selle maailma. Ephesians 2 verse 6 says, we are seated now in heavenly places with him, so we are ruling and reigning with Christ in heavenly places under his power, his direction, his course. Efesuse 2.6 ütleb niimoodi meile, et meid on asetatud istuma taevasesse olukorda Kristuses Jeesuses. Ja see tähendab seda, et me valitseme koos temaga ja me täidame tema eesmärke ja kutset siin maa peal. In the millennium, you might say, well, what will we be doing? Because we're co-regent, co-heirs. We're his bride. He came and took us as a virgin bride, and here we are seated with him. Ja me võime küsida, et mis me siis see 1000 aastat siin maa peal teeme, aga sõna ütleb, et me valitseme ühes temaga, me oleme tema pruut, me oleme tema valitud rahvas ja me toimime koos temaga siin maa peal. You might say, what will we be doing? There's a parable that Lord Jesus Christ gave. He said there was a great Lord came. Et Jeesus räägib ka selle kohta ühe tähendamissõna ja ta ütleb, et oli üks isand, kes tuli. The Lord went to a man, he said, I'm giving you 10 talents. Ja isand läks ühe mehe juurde, ütles, ma annan sulle 10 talenti. Use the talents well. He Kasuta gave neid another hästi. 5 to another one. Use your talents well. Teisele andis 5, ütles, kasuta neid 5 talenti hästi. There was one man got 1 talent. Ja siis ta andis ühele veel 1 talendi. So the great Lord left. Ja see suur isand läks The ära, Lord came back. tuli tagasi mõne aja He pärast said to the one with the 10 talents, what did you do with it? ja siis ütles selle 10 talendiga inimesele, mida sa tegid sellega. I did this, Lord. Ja ma tegin seda, isand. Well done, thou good and faithful servant. Ja ta ütles, hästi tehtud, see hea ja ustav sulane. I'm giving you 10 cities to look Ma after. annan sulle 10 linna nüüd, mille üle The valitseda. one with the 5 talent, well done, thou good and faithful servant. Ja siis 5 talendiga ütles, et hästi tehtud, see hea ustav sulane. I give you 5 Ma annan talents. sulle 5 linna. The one with the 1 talent, Ja siis oli 1 talendi what inimene. did you do? Mis sa tegid sellega? I buried it. Ma matsin selle maha. You ungrateful servant. Sa tänamatu I gave sulane. you talents. I gave you gifts. Ma andsin I sulle gave you an talendid. ability. Annid, ma andsin sulle võimed. Now you give that 1 talent to the one Ja nüüd võta with see the üks 10 talents. talent ja vii sellele, kellel on 10 talenti. I believe in the millennium Ma usun, et we will selles have work to do aasta 1000 meil on üks töö under the teha. Holy Ghost. Püha vaimu juhtimisel. He still will be totally in control, Ta on ikka täiesti kontrollib seda working olukorda. with Jesus. So Töötades koos Jeesusega. then after that, Ja siis peale seda
1,000 years. 1000 aastat. The devil's let out again. Lastakse kurat jälle välja. Because the angels have enchained him. Sest inglid on ta aheldanud. And he's out again. Ja ta tuleb välja. And what he does, he gets about the population of the world again. Ta üritab jälle maailma rahva enda alla saada, nii nagu praegu. And then the Lord Jesus Christ gets hold of him. Ja siis issand Jeesus Kristus võtab ta kinni. And he throws him into the lake of fire. Ja viskab ta tulejärve. That's the end of him. See on tema lõpp. Ja mis maast saab, kus me oleme peale 1000 aastast rahuriiki? What happens with the world after the millennium? Then we get the New Jerusalem. Siis me jõuame uude Jeruusalemma. New Jerusalem comes down. Uus Jeruusalemm tuleb alla. And we will already be the bride of Jesus. Ja me oleme juba Jeesuse pruut. According to the word, vastavalt Jumala sõnale. The first 5 chapters of Revelation. Esimesed 5 ilmutusraamatu peatükki. The church is mentioned. On kirikut mainitud seal kogudust. After that, the church is not mentioned. Peale seda ei ole kogudust mainitud. But it is to a certain degree mentioned. Aga mingil määral on mainitud. Because when the time of the Gentiles is over, sest kui paganate aeg saab täis, on trumpet blows, ja Gentile church goes to paradise, pagana kogudus läheb paradiisi, and then after that, ja peale seda, there will be the 7-year tribulation, on see 7-aastane kannatusaeg. Neither buy nor sell unless someone has the mark. Ei saa müüa ega osta, kui ei ole märki küljes. Number of his name, the mark of the beast. Tema nime arvu, metsalise nime arvu. Hallelujah, we don't need it. We don't need that system. Meil pole seda süsteemi vaja. Because Jesus Christ, Jehovah Jireh, is our provider. Jeesus Kristus, meie Jehova Ire, on meie valitseja. We're moving into a very different kind of church. Meil saab olema hoopis teistsugune kogudus selle. The church we're moving into is farms. Ja kogudus, church farms. Kogudus saab nagu taludesse või farmidesse. And it's over a period of time. I have asked the Lord about this. Ma olen pikka aega juba küsinud issanda käest seda. To some people, ja ta ütleb, you are going to have a farm. Mõnedele inimestele te saate talunikeks. They said, but we don't have any money. Ja siis nad ütlevad, aga meil pole raha selle jaoks. And then after time, ja siis peale aega, I come back, ma tulen tagasi, and I've got farms. Ja nendel on talud. So the farms are located nii et need talud on out of the smart cities, on väljas nendest tarkadest linnadest, mida see maailm üritab nüüd rajada. Need on maapaikades. Lots of houses around. Ja seal on nendes paikades house to house breaking bread. On kommuunid, kogukonnad, majad koos, kes koos teenivad Jumalat ja seal toimub palju ilusaid asju. And that will be the church of the future. Ja see on tuleviku kogudus. Nii, oota, aga ma sain aru, et nüüd Piibel ütleb, et õnnis ja püha on see, kes saab osa esimesest üles tõusmisest. Bible says that blessed are they who got part of the first see tähendab, ütleme nii, et meie sugused võetakse enne seda jama ülesse. We say that we will be taken up before the Great Tribulation, yes. I believe, from what I can see, that according to Romans chapter 11, Rooma 11. peatüki põhjal, Paul said, Paulus ütleb niimoodi, when it would come the time of the end of the Gentile church, et kui tuleb pagana koguduse ajastu lõpp, following through to that, selle järgi nagu in the vaadates, 7-year tribulation, siis see 7-aastane kannatuse aeg. When we look at Revelation chapter 7, ja kui vaatame ilmutuse 7. it speaks about the tribes seal of Israel. Kõneleb Iisraeli suguharudest. And these tribes of Israel, ja need on one of Iisraelis. them is Benjamin. Üks on Benjamin. Now, Paul was of the tribe of Benjamin. Paulus oli Benjamini suguharust. So when he was of the tribe of Benjamin, he was a Pharisee, he was a Jew, he was into Judaism. Olles siis Benjamini suguharust, ta oli variser, ta oli juut ja sealt
suguharust. Then he met our Lord Jesus Ja Christ. siis ta kohtus issand No Jeesuse longer a Kristusega. Ei olnud enam He juute. recognized his Messiah, Ta tunnustas teda oma messiaks, gave his life to Jesus, andis oma elu Jeesusele and became a Christian. ja temast sai kristlane. nii , Chapter 7 speaks about the seal put on these tribes of Israel, Ja see seal of God. ilmutuse The Father. raamat räägib sellest, kuidas Iisraeli suguharudest valitakse mehi, kelle peale pannakse Jumala pitser. When you go to Revelation 14, Ja kui sa loed ilmutuse 14. peatükki, it says the Lamb of God ütleb Jumala tall, seated on the on Zion, Mount Zion, kes istub troonil Sioni mäel with 144,000 144 000 of the tribes, suguharudega and they have their father's seal. ja nendel on On their forehead. isa pitser nende otsa ees. I believe in the tribulation, Ma usun, et sellel kannatuse when ajal the church is still available, on siiski because kogudus they will veel give their life to kättesaadav. Jesus. Nad ju kuidagi annavad oma elud Jeesusele. It says 144,000 virgins. Seal ütleb 144 000 neitsit. I believe they will be evangelizing the planet. Ma usun, et nemad evangeliseerivad veel planeeti. Because as you keep reading chapter 14, kui sa it loed speaks about these ones. 14. peatükist edasi, siis ta räägib nendest. And when they are ruling and reigning with Christ, Ja kui nad valitsevad koos Kristusega, Peter, Peetrus, Paul, James Paulus, were all Jews. Jaakobus ja Then they gave Juuda. their life to Jesus. Nemad ju andsid oma elud Recognize their Jeesusele. Messiah. Nad võtsid ta messiaks vastu. There's 144,000 are going to recognize their Messiah. Nii on ka need 144 000, And they nad will võtavad become vastu, juudid, Christians. kes võtavad vastu Jeesuse. Nad And I saavad believe that kristlasteks, 7-year tribulation, et selle 7-aastase kannatuse they aja will be jooksul the ones on nemad need, representing kes the esindavad church kogudust. of our Lord Jesus Christ, Jeesuse and Kristuse Holy Spirit kogudust. will still be doing and in control Ja püha vaim with his toimetab, fire and his anointings on oma tule ja on these hoidmisega nende 144,000. 144 000 peal. nii , aga see tähendab , ma saan aru nii , et meie oleme siit ära läinud . We have been taken up to, see, When for it mida this is sa time. praegu rääkisid , Actually, see the word in 15th century was the departure. 15. sajandist on see sõna olnud nagu, et lahkumine. They used the word Yeah. departure, Lahkumine. that some would fall away, some would Aga depart from the mõned faith. langevad ära, mõned langevad And usust we ära, will aga depart, mõned võetakse üles and the dead in Christ shall rise. ja surnud Kristuses When it äratatakse üles. says the dead in Christ, Kui when we surnud physically Kristuses, die, kui me sureme, no such thing as death. You will never die. et Kristuses ei ole tegelikult surma. What happens is Mis the toimub? spirit man goes to paradise, Et vaim inimene läheb paradiisi, the physical goes in Christ, füüsiline läheb goes to Kristusesse, sleep läheb in magama Christ, Kristuses, then the dead in Christ shall siis surnud rise. Kristusest tõusevad üles. And we that are alive Ja meie, kes will oleme be elus, caught up võetakse ülesse in the air to meet the Lord in the sky, in the clouds. Nii. õhku Kristusele These are vastu. clouds of angels. Need on inglite pilved And he will take his bride ja ta võtab to oma pruudi paradise, paradiisi. and we come back, Me tuleme tagasi chapter 19, on white horses. valgetel hobusel And of 19. course, by then peatükis. the tribulations is over. Ja And selleks so ajaks those see 144,000, Kannatusaeg they'll on be läbi on ja white need horses with us. 144 000 on Because meiega it's koos only one valgetel church. hobustel. Actually, Nii. Aha. Paul said, okei , Paul said about the time of the Romans in Paulus ütles- chapter Romans 11. He Rooma said 11 the time of the Gentiles will be over, ütleb, et paganate and aeg then saab the täis. Israelites Ja siis will Iisraeli be rahvas reinstated. uuesti they taastatakse. They receive Nad on vastu võtnud Jesus Christ, our Saviour. oma issand, Who is Jeesus their oma savior issandaks, too. kes on ka Nii. nende issand. vaata , ütleme see nüüd selline tehniline pool , mis sa meile rääkisid praegu , eks ole , et noh , ütleme selle viimaste aegade , millest eriti palju ei räägita . This is the technical, how to say, building blocks of this last stage, what not often is spoke about. I actually have every scripture that covers what I've just said. Et selle kohta, mis put all mul on, those scriptures
Because I would have 10 sermons out of that. Et selle kohta mul on kõik kirjakohad, mida ma praegu olen rääkinud. Scripturally. Aga Jumala sõna katab kõik need alad. Nii et meil tuleb Jumala sõna kuulutada. Just. Muidugi on nii, et inimesi tegelikult huvitab, mis praegu toimub, eks ole? But people are interested what happening right now. Ja mis aeg see on? Right now. What time is it right now? Keep occupied till he comes with your talents, your gifts, the same as when the great Lord went away and came back to the one with the 10 talents. Talents, gifts, what you do, you are ready like an army. You are waiting for the coming of our King. Praegu ongi see aeg, mis Jeesus seal tähendamissõnas rääkis, kus ta rääkis talentidest. Praegu ongi see aeg teenida oma talentidega, anda need jumalateenistusse ja selle läbi me olemegi valmis selle läbi tema tulekuks. Nobody knows. According to 1 Thessalonians, esimese Thessalonika kirjale vastavalt 5. peatükis, keegi ei tea seda aega ja tundi. Kui tuleb issand nagu varas, see ütleb, et meie oleme valguse lapsed, mitte pimeduse lapsed. Meie teame neid sündmuseid. Aga seda konkreetset hetke, kui Jeesus tuleb, ei tea keegi. Ühel ajal see maailm avastab, et teatud osa rahvast on läinud. And this means that in one moment this world recognized that so many people are gone. I feel what will happen within it will be a great coming. It's not going to be a flash, they've all gone. Et ma usun, et see on nagu üks suur tulemine, et see ei ole nagu üks nagu välk, mis käib korra. They're going to know the king has come. Nad teavad, et kuningas on tulnud. To catch away his bride. Kes on oma pruudile järgi tulnud. Miks see? Because the whole of the sky is a screen. Sest kogu taevas on nagu üks ekraan. And when he comes, ja kui ta tuleb, in clouds of angels, on nagu there's going to be a big palju hingleid, siis see saab ilmsiks. And people are going to know. Ja inimesed teavad. Actually it says about people dropping to their knees and tongue confesses he is Lord. Ja ütleb ka, et inimesed langevad põlvili ja nimetavad teda issandaks sellel hetkel. Every time he makes an appearance. Iga kord, kui tema ilmub. Jesus Christ is Lord. Iga kord on Jeesus Kristus issand ja inimesed kummardavad teda ja keeled tunnistavad, et Jeesus on issand. When the Antichrist appears, kui Antikristus ilmub, he'll have a big flash. Siis käib üks suur, his image will be across the sky. Siis tema nägu ilmub ka taeva peale. They're preparing it. Nad valmistuvad selleks. With chemtrails and goodness knows what. Igasuguste keemiapilvede ja millega iganes nad üritavad neid hologramme teostada, et seda pettust teha. The image of the beast will be put across the sky and he will be imaging from Jerusalem and he will be in the temple and he already we are using holograms. Et Antikristus püüab ka oma pettuseid läbi viia, ta teeb oma ülekandeid ka Jeruusalemmast ja templist ja tänapäeval juba on need vahendid olemas selleks. And the technology, it says the image of the beast. Räägib sellest metsalise kujust. Ja see on üle taeva. And people are going to see that image of the beast. Ja inimesed näevad seda pilti. But they're also going to see the image of our king. Aga samamoodi nad näevad, kui Jeesus tuleb tagasi ja võtab oma pruudi vastu ja paljud saavad selle tõttu päästetud. Nii, tähendab, kui see Jeesus on tulnud korra, või esimest korda tuleb ja siis see rahvas, kes maha jääb. So when Jesus comes first time on the sky and meie lähme üles, eks ole. And people who are left behind ja and siis teatud osa kogudusest believers are up and some part of church still remains on the earth. 5 foolish virgins will be here. 5 rumalat neitsit on siin. When Jesus Christ comes in that huge image, it won't be an image. Aga kui Jeesus tuleb selle
tema tulemine with the Antichrist oma kogudusele is going järgi to on, be an image. kui on antikristus seal taeva peal, siis see on nagu tehnoloogiline pilt, mis seal taeva peal on. Aga kui on Jeesus, siis tuleb kogu oma aus, kogu oma inglitega, see ei ole pilt, see on tema ise. Aga inimesed ikka on tema vastu sellel hetkel. Ikkagi, eks ole. Aga võib-olla siin räägitakse isegi sellist juttu, et neile siis valetatakse seda, et see oli tulnukad viisid selle rahva ära siit. There are theories that after Jesus took his bride up, that they explained that UFOs took these people away. Sorry, I didn't get that one. Sorry. See oli keeruline jutt. That this was not Jesus, the UFOs was taking, they are explaining after Jesus, after the rapture. No, nad püüavad valetada siis rahva. They are lying to the people who still are on the earth, what happened. Ja peale seda siis tuleb nagu see antikristuse värk täielikult välja, jah? But the power of Christ is going to be so great, knees will drop. I've seen churches when I've prophesied, when everybody drops. Et kui mina usun seda, et kui Kristus tuleb oma inimestele järgi, siis see on nii võimas, et inimesed lihtsalt näevad seda ja nad langevad põlvili, et ma olen ka kogudustes, kus ma olen teeninud, kui inimesed on kohtuvad Jumala suurusega, nad lihtsalt langevad põlvili. This is going to be a powerful, et mina usun, et see saab olema väeline ja võrratu. Mitte nägemus. Jesus Christ will appear. Jeesus Kristus ilmub. And then later, ja hiljem, when it finally goes through the tribulation to the millennium, kui on see kannatustaeg läbi milleeniumaga, ta on maa peal füüsiliselt. And they're going the nations. Ja rahvad they're going to have to come up to the throne of David. Tulevad Taaveti trooni juurde, ta paneb oma selle saua välja ja nad peavad temada kuuletuma. But there will still be people aga on ikka inimesi veel planeedi peal, kes ikka ei taha teda. No vot, selline, et sellised ajad on tulemas, aga kui me praegu vaatame seda, see nüüd ütleme nii, aga see aeg, kus me praegu oleme. No ütleme, ma mõtlen lõpuni, muidu ta hakkab rääkima. Tähendab, et see aeg, kus me praegu oleme, me näeme, kuidas islam levib näiteks üle Euroopa. This time, what we are right now, we see Islam is spreading all over Europe. Hallelujah, brother! Halleluja, vend! Imeline! Do you know why? Tead miks? In England. Inglismaal. In UK. Ühes Ühendkuningriigis. When the Vikings came. Kui viikingid tulid sinna. And they came with war. Nad tulid sõjaga. They got saved. Nad said päästetud hoopis. When the Anglo-Saxons and Romans came, kui anglosaksid ja roomlased tulid, they got saved. Ka nemad said päästetud. How on earth can we get to the Muslims unless they come to us? Kuidas me jõuaksime maailma moslemitena, kui nad ise ei tule meie juurde ja ei saa siin päästetud? Milline võimalus? To preach the gospel. Kuulutada evangeeliumi neile. Already Jesus is appearing to these Muslims. Juba Jeesus ise ilmub moslemitele. And if you begin to realize how powerful the anointing will be. Ja kui te mõistame, kui suur see võidmine saab olema. These wonderful Muslims. Et jõuda nendele imeliste moslemiteni. Et nad saavad imeliselt päästetud. I in one church had a Muslim. Ühes koguduses oli üks moslem. I was Allah. Allah. Et mina olin Allah. Now I'm Jesus. Nüüd ma olen Jeesus. This was a Muslim. See oli moslem. In a church in Finland. Soome koguduses. And he was so happy he received Christ into his life. Ta oli oma Jeesus oma ellu vastu. We are ready for a massive. Me oleme valmis üheks suureks. Ja see on meie käes. There are 75,000 mosques. In 75,000 mosques. 75,000 mosheed on Iraanis. Ja. 50,000 are empty. 50,000 nendest on tühjad. They're gone. Nad on tühjad. They don't want Allah anymore. Nad ei taha Allahiga midagi pestmist teha. Nad tahavad Jeesust. They don't want that oppressive. Nad ei taha seda maha suruvat vihast. They want lovely, nad tahavad armast,
ella, loving, armastavat, powerful, võimast, kind imelist Jeesust. Nii et Iraanis on praegu isegi selline ärkamise moodi asi. So there is revival in Iran. Amen. Amen. There are. Seal on. Probleem. The media never really represents et meedia ei räägi sellest anything midagi. but what the hierarchy wants them to say. Meedia ei räägi muud kui see, et mida hierarhia tahab, et räägitakse. In power in this world today. Seal on sellised valitsejad siin maailmas tänapäeval. Jah. Don't let our hearts be troubled. Et ärgu meie südamed saagu muret täis. Jeesus pole kunagi troonilt lahkunud. And he is on the throne. Ja, on troonil. And the kingdom of God et Jumala kuningriik is within you. On meie sees. And you know no defeat. Ja me ei tunne mingisugust kaotust, ainult võitu. Thank you, Holy Spirit. Ja ma tänan Püha Vaimu. Open the eyes of our hearts, Lord. Et sa avad meie südame silmad. That we will see clearly. Et me näeme selgelt. As you teach us. Kui sina meid õpetad. The book of Revelation. Et ilmutuse raamat. You alone can teach us. Ainult sina saad seda meile õpetada. I thank you, Holy Spirit. Ma tänan sind, Püha Vaim. As we receive today. Kui me võtame täna vastu. Acknowledge your direction and path. Sinu teadmise ja tarkuse juhtimise. Who can separate us from the love of God? Kes saab meid Jumala armastusest lahutada? Ei mitte kõrgus ega sügavus. Ei isegi põud või nälg. Sorry to say, there's a famine coming. Et kahju on öelda, aga tuleb nälg ja bensiinikriis on selle eel. If the farmers cannot get the fertilizer. Et kui farmerid ei saa enam neid väetiseid, siis ei saa ka enam toitu kasvatada. Halleluuja. We're having farms. Aga meil on ju talud tulemas. And the farms will have angels around them. Talud ümber on inglid. Kuule, Eestis on juba kõik talud hävitatud. In Estonia, most farms are destroyed already. Kõik on suur tootmine ainult. Everything is like a big producing, mass producing. To farms, Christian ones. Mina olen käinud praegu 2 kristliku talus. No siin ja seal on kõik olemas. Yes, I've been to them. Neid on liiga vähe. And Holy Spirit is moving powerfully in them. Ja Püha Vaim liigub väeliselt seal. Ma olen olnud I've just been to Christian farms. Kristlikes farmides. And they are full on, born again. Ja nad on täiesti uuesti sündinud. One year I prayed. Ühel aastal palvetasin. The Lord showed this farm and the pastor. Püha Vaim näitas talu ja pastorit. He was the pastor in for that farm. Ta oli pastor seal talus. And next year järgmisel aastal there was a problem. Oli probleem. People were saying you shouldn't be doing. Et ei tohiks teha sellist asja. No, this year, one of the top pastors in Estonia came and ordained him. Sel aastal nüüd tuli üks tähtis pastor ja ordineeris nüüd selle mehe, keda ennem siis öeldi, et ei tohiks teha. He actually ordained him. Ordineeris tema. And now he's fully in the proper position which Jesus Christ has put him. On nüüd täiesti selles positsioonis, kus Jeesus on temale andnud. Into their positions. Ja Jeesus tõstab inimese nendesse positsioonidesse. Most of you are already trained. Enamik teist juba olete treenitud Jumala asjades, aga te olete istunud paigal, õppinud, oodates, aga tuleb teie võimaluse. Because the Holy Spirit sest Püha Vaim gives you those gifts. Annab need annid teile. Wisdom, tarkuse, knowledge, teadmise, faith, usu, healing, tervenemise. You're workers of miracles. Te olete imede tegijad. Prophesy. Profeteerige. Take dominion. Võta meelevald. In the name of Jesus Jeesuse Kristuse nimel. Genesis chapter 1 vastavalt esimese Moosese raamatule 1:26 üle kalade üle meres, viruses, üle viiruste, mosquitoes, snakes, need sääsed, ussid, murdke nende vägi ja siduge need Jeesuse Kristuse nimel. Sa ise ei saa midagi teha. Ilma tema alastuseta. Kõik meie pingutused on tühjad. Aga me jõuame ühesse imelisse aega. Imelisse aega. See on inglite aeg. Ilmutuse aeg. Sellest räägib meile ilmutuse raamat. Read it. Lugege seda.
Holy Spirit paluge to pühalt show vaimult, you, et ta näitaks teile. not me, Mitte mulle. forget about me. Unustage mind ära. Ask Holy Spirit Paluge, to et show püha you. vaim näitaks teile Your endile. future. Teie Your tulevikku. future is in Tulevikku. the book of Revelation. Ilmutusraamatus on su tulevik Get kirjas. ready for the King. Valmistuge kuninga He's jaoks. coming. Ta tuleb. And Holy Spirit will open the Ja eyes of püha our vaim heart. avab meie südame silmad. And Jesus said, Ja Jeesus ütleb, my sheep hear minu my voice. lambad kuulevad mu They häält. will follow no Nad ei other järgne shepherd. mitte kellegi teisele Yes. karjasele. Ja You can hear the voice of sina Jesus. võid kuulda Jeesuse And you're häält. going to get all those things. Ja sa saad need asjad. Everything that's commanded. Kõik, mis on sulle Straight määratud, from the throne room. tulevad otse trooniruumist sulle. Where is the throne Kus room? on see trooniruum? The kingdom is within you. Kuningriik on sinu sees. You know no defeat, only victory in Sa our ei tunne Lord mingisugust Jesus Christ. kaotust, ainult võit Joy Jeesuses is Kristuses. filling your heart. Rõõm täidab su südame. Holy Spirit, Püha vaim, we thank me you. täname sind. Without you, Holy Ilma Spirit, sinuta, Püha this vaim, cannot come to pass. ei saa asjad sündima. But already, Holy Spirit, Aga juba praegu, Püha we vaim, know me we're in teame, a revelation. me oleme ilmutuses. And that revelation Ja see will ilmutus bring restoration, toob taastamist, transformation, muutumist, hallelujah, Halleluuja. and preaching of the gospel ja evangeeliumi as kuulutamist, we come together kui me tuleme kokku in a community. ühes And that kogukonnas community, ja see house to kogukond house, breaking bread. majast majasse, leiva Go murdmine, on the farm, grow the food, tehke talusid, Teach the children kasvatage toitu, and have õpetage lapsi community. ja olge osaduses. Problem. Aga probleem, We've had a church meil on olnud kirik, which actually mis tegelikult, you can't go to church. et tegelikult on nii, et sa ei You saa are kogudus the church. kiriku minna, sa oled And kirik. of course, this church Ja that see we kirik, have been in, mis toimub, this church see kirik, has been mere acquaintances, mere acquaintances, just knowing each other. Goodbye. okei, on Cup nagu of coffee. pealiskaudses See suhtes, you next week. I've et, got my work to do. et käime kirikus ära, ütleme, What oi, kind of meil oli work tore are you gonna osadus, be lähme doing koju soon? ja näeme järgmine püham I can tell you tagasi. exactly what kind of work you're going to be doing. Ma ütlen, mis You're going to tööd be te hakkate using your tegema. talents, Te hakkate oma your talente gifts. kasutama, oma anda By my kasutama. spirit, says the Lord. Minu vaimu läbi ütleb Be issand, bold. nad on Be julged, strong. tugevad, Your God is with you. sest teie Jumal on You are teiega. not afraid. Sa ei karda. I thank you, Holy Ma Spirit. tänan, Püha Vaim. Wait on the Lord. Oota Renew issandat. your youth as the eagle. Tema uuendab su nooruse You nagu do not kutkal. grow faint nor Sa weary. ei lähe nõrgaks ega You tüdi. mount up like an eagle. Sa tõused tiibade Healing kõles in your nagu wings. kotkas. Joy fills your Paranemine tema heart. tiibade In all. this Rõõm army. täidab su Yes, King südame Jesus. tema armees. Jah, We have kuningas a part. Jeesus. Ja meil on We osa seal. thank you, Holy Me Spirit. täname sind, Püha Vaim. I pray, Holy Spirit, Palun, Püha Vaim. each one of us, Igaühe meie you will ees. show us Et sa näitaksid as we meile. accept Kui me vastu your võtame lordship. sinu And kuninga we valitsuse thank you. ja me täname. because one more thing. Üks asi veel. Give thanks Andke tänu with a grateful heart, tänulikust südamest, because praise is the power sest that kiitus on vägi, opens the door mis avab uksed to the King of Kings. kuningate kuningale. And as you enter in by the blood of the Lamb, Ja kui te lähete vere go läbi sisse, boldly up to the minge throne of otse grace, talle Jumala trooni and you'll ette, get your marching armutrooni orders ette ja sealt te saate from oma our great King, our Lord, our Savior. korraldused kuningas Yes, King Jeesuselt. Jesus. Ja kuningas We bow the Jeesus, knee me to you. kummardame oma And põlved every su ees tongue, including ja iga us, keel, confess ka meie tunnistame, that you're Lord. et sa oled issand. We love you, Jesus. Me armastame sind, And we Jeesus. love each other. Ja me armastame By üksteist. this shall all men know Ja selle läbi kõik inimesed we teavad, are your disciples, et me oleme sinu jüngrid, when we have love for one another. kui meil on armastus omavahel. Holy Spirit's the only one who can teach us. Püha Vaim on ainukene, kes saab meid selleks So õpetada. thank you, Holy Spirit. Nii et tänu, Püha Vaim. You are the comforter. Sa oled You're lohutaja, the friend. sa oled You're sõber, the counselor. sa oled nõuandja, You are our teacher. sa oled meie õpetaja. And we are in a great university. Ja me oleme suures ülikoolis, suurepärases. What's the name of that university? Mis selle ülikooli nimi The on? University of the Lord God Almighty. See on kõige kõrgema Jumala ülikool. Who's your Kõige professor? võimsama. Kes on sinu professor? The Lord God, Holy Spirit, Almighty. Püha is Vaim, our kõik võimas, professor. on meie You professor. must enter into
te peate as you sisenema, feel, nii nagu tunnete, into the presence, tema ligiollu, into the university. sellesse ülikooli. You're going to get your lectures. Te saate oma You're going to tunnid get sealt, Holy Spirit teaching you. Püha Vaim õpetab teid seal. First thing in the morning. Esimene asi hommikul. Good morning, Holy Spirit. Tere hommikust, kallis Püha Vaim. Kas sa õpetaksid Yes, my mind? child. Jah, mu laps. Which book are we learning from? Millisest raamatust me täna õpime, Püha Vaim? Book of Ephesians. Näiteks Efesusest. 2 chapters. Teine peatükk. Breakfast time. Või võta 2 peatükki We sealt. have Hommikusöök. physical food. Meil on füüsiline Spirit man toit, food. 2 more vaimuliku mehe chapters. toit. 2 peatükki veel. Dinner time. Siis tuleb 2 more lõuna. chapters. Veel 2 peatükki. By the end of the day, Päeva the lõpuks whole of the book of Ephesians, terve Efesuse raamat. you will have read it, Sa oled juba lugenud seda, listened to it oled kuulnud seda, on one of these, paned sealt tööle selle and when you put it on the app ja kui sa paned äppi tööle and you listen to the narrator ja kui kuuled seda and you lugejat repeat after the ja narrator, kordad järgi temale and on that app ja siis seal you äpis slow it down. sa võid ka panna selle aeglasemaks selle Instead lugemise. of, Ja I selle can do asemel, all things through Christ who strengthens me. et vuristada maha see tõotus. I can do all things because Lord Ma Jesus, you saan teha strengthened me. kõike, sest Issand Interrelated. Jeesus annab mulle jõu. And See on suhe. finally, Ja lõpuks Book of Ephesians. Efesuse raamat, Next morning, järgmine hommik. good morning, Holy Spirit. Tere hommikust, Püha Will you Vaim. teach me? Kas sa õpetaksid Yes, my mind? child. Jah, mu laps. Then we go to 1 Samuel, Siis me läheme esimese Saamueli. 2 chapters. 2 peatükki. 2 chapters breakfast, 2 peatükki 2 hommikusöögiks. chapters through the day. Läbi terve You'll päeva have on part 2 of the book peatüki of kaupa. Samuel. Sa saad ühe osa Next Samueli morning, raamatust läbi. same thing. Järgmine hommik sama asi. 365 days in a year. 365 päeva aastas. You'll know the whole Bible. Sa juba tunned And you kogu will have piiblit. worked it Ja sa oled läbi every day töötanud with Holy Spirit. iga päev selle koos Püha Vaimuga. When you do it that way, Kui sa nii toimid, you really get hold. siis sa saad kinni. Because what happens is, Sest mis juhtub? you read it, Sa you loed, speak it, sa kõneled, you write it. kirjutad. Best of all, Mis kõige parem? you guessed it. Sa arvasid ära. You're going to do it by my Spirit, says the Lord. Sa teed seda Get Jumala all vaimu läbi. excited. Sa sellest Tell everybody põnevile, räägi that kõigile, Jesus is Lord. et Jeesus on Issand. So we thank you, Father. Nii et me täname sind, Isa. He's a good Father, Sa oled hea Isa and He's looking after us, ja children. ta vaatab meie üle. Thank you, Lord. Tänu, Issand. nii, see oli nüüd selline ilus jutt, eks ole. Oh, one more thing. Üks asi veel. One more thing. Üks asi veel. Right now, in the name of Jesus Christ, Issanda Jeesuse Kristuse be nimel. filled Ole täis by the Holy Spirit Püha Vaimu and with fire, ja tuld. refining fire. Pühitsevat, puhastavat tuld. Refining fire means Puhastav tuli tähendab, repent et of paranda our sin. meelt oma Turn pattudest, away from our pööra sin nendest ära to you, Lord Jesus. Issanda Jeesuse Kristuse And we poole. thank you, Holy Spirit. Ja me täname sind, Püha Thank you for Vaim. your fire Tänume sinu tule eest and your release. ja sinu vabastuse And I eest. thank you. Ja ma tänan, Rivers of living water et are elava going to vee flow jõed voolavad välja our bellies. meie ihudest. I no longer live. Me ei ela For enam me mina, to live is Christ, and sest yet I nüüd ei ela live. enam mina, vaid Kristus elab We minu are läbi. crucified Me with oleme Christ. risti löödud And yet koos we Kristusega ja me elame. I can no longer say I. Et ma enam ei It's ütle we. mina, vaid nüüd on meie. It's us. Meie. One body, Üks ihu, one church, üks kogudus. different locations. Erinevates paikades. Remember, Ja hoia whatever meeles, your location is, kus iganes sa Church viibid. of Rome, Church of Ephesus, Oled sa Church Rooma of koguduses, Laodicea, Efesuse koguduses, Church of Laodikia Helsinki, koguduses, Helsingi koguduses Church of Stockholm, või Stockholmi Church of koguduse Brisbane. või They only Brisbaneis. had one big church. Piibel räägib, seal oli ainult üks suur In a kogudus location. selles paigas. That's where you are now. Sa You're oled osa location. selle paiga koguduses. where we are now. Kus meie nüüd We oleme? are one with you. Meie oleme üks sinuga. Doesn't matter what you think your denomination Ei loe, is. mis sinu õpetus ja denominatsioon We are on. subject to Jesus. Me alistume When he Jeesusele. says, my sheep hear Kui ta my ütleb, et voice, minu lambad kuulevad mu häält, follow.
no other shepherd. ei järgnenud teistele karjastele. So thank you, Lord Ja Jesus. tänu sulle, issand Paul Jeesus. went to Ephesus, Paulus läks said to Efesusse, Ephesus, get the Efesusse, offering ready. ütles, et pange and valmis. When he went there, Kui ta läks he sinna, took the offering ta võttis anni, because Ephesus was a very rich church. sest Efesus oli rikas Took kogudus. it over to Laodicea. Viis selle Laodikiasse And when it was given to ja kui see Laodicea, anti seal edasi, that was a poor church. see oli üks it was all vaene one kogudus. church. Aga need olid kõik üks kogudus. I pray, Holy Spirit, Palun, you'll Püha quicken this Vaim, to et our sa understanding. aitaksid meil mõista, When I speak, et kui mina räägin, I'm only talking. ma ainult räägin. Go to Holy Spirit Püha Vaim, mine. to verify even what I Kinnita say. igaühe meie sees seda sõna. Thank you, nii, Jesus. Tänu ja Jeesus. ma ei tea, millal te peate praami peale minema, aga Küll siis öeldakse siis. küll siis öeldakse, aga kui me nüüd praegu võtame hoopis teise kandi pealt. Let's see, let's take another topic right now. Noh, selline korralik kiriku inimene ütleb nii, et siin on tulemas, meie riigis on tulemas sundvaktsineerimine, siis on nälg tulemas, siis on tulemas igasugused jamad, islam tuleb, kõik jamad tulevad ja meie mõtleme, et kuule, et kogudus peaks olema depressioonis hoopis. If people are seeing what's coming right now, this vaccination is going on and famine is going on and there are wars, so people can say what to rejoice, we have to be worried and we have to be in depression. Põhireaktsioon ikka peaks olema depressioon. Most mis juttu sina räägid siin? Most our reaction is depression. What are you talking about here? I believe that we ma usun, et meie are not subject to this system. me ei pea alluma sellele There is a süsteemile. system. On üks süsteem. It's to do with the vaccination, it's to do with the different parts that are going on, ja kõik the need programmid, system, pangasüsteem, mis and when toimub. the famine comes, Ja and kui it tuleb will, see ikalduse food in või the shop. näljaaeg, siis ei ole toitu poes. Where is the food gonna go? Aga kuhu toit läheb? On the internet. Interneti müügile. You can't buy or sell unless you come through Et sa ei saa osta ja müüa, into the system. kui sa ei tule süsteemi osaks. Pangandus, Chips, kiibid, jabs, vaktsiinid system. on osa süsteemist. But neither buy nor sell lest someone has the mark of the Ei saa beast, osta the ega number of müüa, his kui name. kellegil pole tema nime arvu ja märki. We are not of that kingdom. Me ei ole sellest There are two kuningriigist. kingdoms. On kaks There's kuningriiki. the kingdom of the world Maailma and the kuningriik kingdom within us. ja kuningriik meie We are sees. in the world, but we're Nii. not of it. Me oleme sellest maailmast, aga me ei ole siit pärit. And so this maailmast. system, Ja nüüd see süsteem, neither buy nor sell. mis ütleb, et ei saa osta ega müüa. We have Jehovah Jireh, our provider. Meil on Jehova Ire, kes on meie varustaja. We do not have to Me ei pea rely on that system sellele süsteemile toetuma. when you have a God farm. Kui sul on Jumala farm, When you have God farm kui sul on Jumala and the talu, Holy Spirit is ja working on Püha that Vaim farm, toimetab sellest talus having his way, ja tuleb tema all the viisil, angels, kõik taevainglid, then food will be provided, siis and toidud on one olemas. group Ja üks was grupp growing carrots, kasvatab porgandeid. that big. Nii suuri porgandeid kasvatavad juba. Cabbages, that big. Kapsad on väga ülisuured. And this is happening now. Ja need asjad toimuvad praegu. And asja on because olnud of küll, that, the selle provision tõttu- will be Ja on varustus, grow rice, kasvata riisi, grain. We are vilja. the Joseph generation. Meie oleme Joosepi generatsioon. Neither buy nor sell. Öeldakse küll, ei saa osta ja müüa. 7 years. 7 aastat. 7 years good. 7 aastat on 7 hästi years famine. ja 7 aastat oli There was corn in nälga. Egypt. Joseph was the right-hand man. Aga Joosep oli Of the Vaarao Pharaoh. parema käe mees või We're the right-hand man peaminister. Meie oleme of Jumalale, our Lord Jesus Christ Jeesuse Kristuse to paremal provide the käel, food.
kes varustab in toiduga Jesus' name. Jeesuse It's nimel. already happening. See juba toimub. Many of the third world countries already do this. Nii-öelda maailma rahvad juba teevad seda. I know a pastor in India Indias ma tunnen Grows ühte pastorit, the rice. kasvatab riisi, gives the food out, annab toitu välja, not only to the church, mitte ainult but to all the kogudusele, Muslims around aga him. moslemitele seal ümber. In other words, Teiste sõnadega, we become meiest saavad like Joseph. nagu Joosepid It's happening ja see sünnib and it's coming into the position. ja Nii, tõstetakse aga positsioonidele. ülevalt tuleb käsk, et seda ei tohi teha. But when government gives order that you cannot do it, Kogu meie põllumajandus on nii ülereguleeritud, et sa ei tohi isegi kanu kasvatada varsti. all our Siga ei tohi kasvatada. farms are so regulated that you cannot grow chicken See on or Euroopa pork. Liidus nii. This is in European Union, so By the end, lõpuks and the departure comes. tuleb see äravõtmine And we, Ja the meie. church, kogudusena. the trumpet blows and we'll be off. Tuleb trompet We ja meie are lähme saved edasi. from the wrath of God to come. Meie oleme Because the ära 7-year võetud tribulation, which is Jumala- very Jumala- soon, Okei. in that vihalt 7-year tribulation, selle 7-aastase kannatuse aja. there will be wrath Seal on Of üks viha, God. Jumala viha. at the atrocities that are going on this planet, which are Kõikide so selle hidden, ülekohtu ja people don't realize. hullude tegude pärast, mis siin maa peal Don't let toimuvad. our hearts be troubled. Aga ärge laske oma Because meeli the Lord muutuda Jesus has hold murelikuks, of every single sest Issandal Jeesusel every Kristusel single person on iga on the inimese, planet, iga talu including üle kontroll non-Christians. ja Nii. tema hoolitseb. They're made in God's image too. Ka Jah. mittekristlased on Jumala Even the näo elite. järgi tehtud. Even those Isegi ones. eliit, isegi need, kes I was kontrollivad. looking today Ma vaatasin täna, at one of these sheiks over in Iran gave his life to Jesus. nägin uudist, et üks It was on my šeik phone. Iraanis andis oma Yeah, elu, one of them, I don't know his name, but it's on there. oli uudis selle I'll kohta. show you afterwards. Ma võin sulle näidata He's pärast. given his life to Jesus. Andis oma elu One of Jeesusele. these sheiks, you know. Üks need šeikidesse Yeah. Iraanis. God, we do not understand Me ei this. mõista kõike neid I asju. do not profess to understand. Ma ei üritagi But one kõigest aru sure thing saada. I do know, Aga ühte asja, mis ma I tean, acknowledge the direction and path of the Holy Spirit. ma püüan järgida knows püha vaimu juhtimist, everything, kes and teab is kõike everywhere. ja ta on kõikjal. This Nii. has already happened according to Jesus. Aga vastavalt Jeesuse sõnadele on juba asjad And we toimunud know ja me how. teame, kuidas, It's in the book of Revelation. sest ilmutuses on He kirjas. wrote the book. Tema Aga kirjutas üldiselt, raamatu. sa ei kujuta ette, kui vähe kogudusest mõtleb nii, nagu sina praegu räägid. But very few in church are thinking the way like you speak now. Well, they better change their mind and pretty Siis quick. parem juba parandage meelt kiiresti. And I pray to Jesus Ja ma they palun do. Jeesust, et nad And teeksid get their seda. focus Et nende on fookus Jesus Christ. saaks Jeesusele Kristusele. He is the Lord Tema on issand and he is the king Ja of kuningas. this planet. sellel planeedil And he's never left the throne. ja ta ei ole troonilt juba alla tulnud. It's all a matter Kõik loeb, of what it is. mis toimub. We must realize. Me peame mõistma, Without Jesus Christ, we're Ye- nothing. ilma Jeesuse Kristuseta me ei ole mitte midagi. I'm of no reputation. Mitte kedagi. Ei ole, meil pole Holy reputatsiooni ega midagi. Püha vaim, Lord Jesus, sina oled Jeesus. he is Lord Tema on issand, of all. kõige issand. I'm a nobody, Ma olen mitte keegi, but I know somebody, aga ma tunnen kedagi and his name is Jesus. ja tema nimi on I would Jeesus. say to you leaders, Ma ütleksin teile juhid, get your facts right. pange oma Get õpetuse your korda. facts on who is Lord, who is King, Kes on kuningas, kes on ülem, who is the master kes on of everything. kõige valitseja. It's all in the Bible. Kõik piiblis kirjas. Pick it up. Võta see välja, Do your homework. tee oma kodutöö ära. Holy Spirit will guide and Püha lead vaim you. sind juhatab. I have nothing to say Mul pole rohkem midagi but öelda. what it says. Juba sellele lisaks, mis piibel räägib. Without his mercy, Ilma tema halastuseta. all my efforts Kõik minu over all the pingutused years will be in vain. oleks tühised. Why? Miks? Because I trust him. Sest ma usaldan You teda. must trust him. Tuleb usaldada teda. And you must see Ja sa pead God's hand. nägema Jumala kätte. But it's up to you.
aga see oleneb sinust. Not up to me, that's Mitte for sure. minust enam. It's up to Jesus. And Jesus we see oleneb ka Jeesusest ja tema on meie päästja. Jah, vot, see on hoopis midagi muud, mis sa siin meile räägid. This is different story, different level what you speak to us. Mida tavaliselt räägitakse. What usually we hear. Tavaliselt, We've got to go on Jesus level. Me peame minema Jeesuse Bible tasemele. level. Piibli tasemele. Tavaliselt me vaatame, et Inglismaa on usually we see the facts what happening in the earth. England is taken over. Berliin as Muslims are taken over. Vikings tried to do it. Viikingid üritasid ju ka seda teha. Ja nemad said ju päästetud. Kuningas put such a powerful thing in those days. Pani sellise väelise asja. And they became Christians. Ja nad said kristlasteks. Those Vikings. Need viikingid, kes tulid vallutama Inglismaad. Tried to take over. Paganad üritasid üle võtta. I believe the same thing is happening. Ma usun, et see sama asi juhtub. Ajaloost on ikkagi juhtunud palju ka seda, et tulebki moslemid ja tekivad moslemi riigid hoopis. In history there are also been that Christian nations have been taken over and Muslim countries are in the place. Ajad, siis järelikult. But now is different time. Look at Iran. Vaata Iraani. 75,000 mosques, 50,000 are empty. 75,000 mosheed, 50 tühi. Do you understand how great that is? Mõistate, kui suur see on? That is absolutely amazing. See on imeline. Pasunad juba puhuvad. Absolutely amazing. Trumpets are... Okei. Nii. Hallelujah, brother. Halleluuja, vend. Nii et... I don't know. Mina ei tea. I don't profess to know. Ma ei kuulutagi, et ma kõike tean. Aga pühavaim, tema teab kõike. A man can only be in one place at one time. Inimene saab olla ainult ühes kohas ühel ajal. Deemonid ühes kohas ühel ajal. Aga pühavaim, tema viibib kõikjal samal ajal. All things are possible. Kõik on võimalik. Ainult usu. Believe what you say. Usu seda, mida sa ütled. When the word of God is coming out, kui Jumala sõna tuleb välja, Holy Spirit saying it through you. Siis püha vaim tahab öelda sinu läbi. I don't say nothing myself. Ma ei ütle enda tarkusest midagi. To be honest, I don't want to. Ma isegi ei tahaks. I just want the Holy Ghost. Ma tahan, et ainult püha vaim. To ask him. Nii et palu sina teda. To do as he pleases. Et ta teeks nagu temale meeldib. We are in a time. Ja me elame selles ajas. Where you can have fear. Kus sul võib olla kartus. Or flight. Ja sa põgened. Flight means say you fear. Kui sa põgened, see tähendab, et sa kardad. Aga sul ei ole antud kartuse vaimu, vaid armastuse ja mõistliku meele vaimu. Within you. See on antud sinule. Joy is filling your heart now. Rõõm täidab nüüd su südame. You can change your mind, you know. Sa võid oma mõtteviisi muuta, sa tead seda. Ja ainuke viis, kuidas seda teha, on läbi püha vaimu. Being transformed by the renewing of the mind. Kes uuendab sinu meeled ja mõtlemise. And as we ask you, Holy Spirit, ja nüüd kallikesed, paluge püha vaimu. I pray to you. Ma palun nüüd. Let us all be transformed. Et me kõik võiksime olla muudetud. Meie meelte uuendamise läbi. Võttes vastu sinu isanda positsiooni. Selle planeedi üle ei loe, mida inimesed ütlevad. Ei loe, mis on nende seadused. Jeesus, sinu seadused, need on kõige olulisemad seadused. Ja me peame järgnema sinule, issand Jeesus Kristus. Tänu sinu ligiolu eest meie ümber. Me palume sind, et sa aitaksid meid võita usu läbi sinust, issand Jeesus, ja sinu armastuse väe läbi, et me võiksime kõndida ja võiksime kinni hoida sellest, mis on öeldud täna. Me oleme nagu selles tasakaalus. Kaalud on nagu tasakaalu pandud.
et Jeesus when you Kristus, died on the kui cross sina surid seal risti and they peal took you down, ja nad võtsid from sind the alla cross, risti pealt, the last words that were said, it is finished. iga viimane sõna, mis sa ütlesid, et see on They put lõpetatud, you in the tomb nad panid sind hauda and you came out, ja sa tulid välja, rose from the dead, tõusid went surnuist, to the principalities and powers, võitsid vaimu, meelevallad ja väed and went up to the little devil. ja seal läksid selle väikse Said, kuradi devil, kallale it's finished. ja ütlesid talle ka, et on asjad Got that läbi. little devil, Lõpetasid ka threw him temaga, under his feet. alistasid tema jalgade alla Devil only acts on permission now. ja kurat ainult To our toimetab great nüüd, kui tal apostle. lubatakse. Our great high priest. Kui meie suur He's the ülempreester, the devil is the accuser of the brethren, kurat on vendade süüdistaja, but he has to come for every situation. aga iga To olukorra Jesus. pärast ta peab Jeesuse I käest luba don't küsima. care Ma ei loe, if that is a physical person kui on füüsiline inimene or whether it is a spirit, või on see vaim, all, kõik including me, ja ka mina are subject alistun to the Lord Jesus Christ. issanda Jeesusele Kristusele. Joy fills your heart. Rõõm täidab su Let südame. go, let God, Lase lahti ja lase Jumal let toimetab. God Lase Jumal toimetab and say, ja ütle, I believe in you, Lord. ma usun sinusse, I Jeesus. believe you are the Son Ma usun, of et sina God. oled Jumala I poeg. believe you rose Ma and usun, et sa tõusid, died and rose again. surid ja tõusid ülesse. You died for us all. Sa surid hinge eest. But even now, Lord, Aga isegi nüüd, you're Jeesus, standing in our midst sa seisad meie with the keskel power to heal oma tervendavas and väes the grace to forgive. ja andestava Oh, väega. yes. Ja We not only believe in you, Jesus, me ainult ei usu sinusse, we know you. me tunneme sind. nii, Amen. 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 Vaadake, tähendab ei ole praegu reklaamipausi, sest niikuinii see ei lähe otse. Jah, nii et me siin seda saadet tehes muidugi järgmine peatuspaik on, eks ole, täna Today, next step on or Pärnu. next meeting is in Pärnu today. Pärnu So, Vaba Amen. Kogudus vist oli, on ju? Pärnu Free Church. Jah, Free. Free at last. Thank God we're free. jah. Son of God sets us free and we are free. Jumala poeg Jah, vabaks teed olema vabad. Eks Pärnu rahvas juba teab seda värki. Pärnu rahvas ka juba teab. Jah, aga igatahes, Amen. mis seal on? This is my website. Et siin teeme on, reklaami. teeme siis ka reklaami, et siin on Kuule, kas sul on, võta see lahti, see arvuti seal. Pane see käima. Sa saad ju tema websaidi, me saame näidata seda. Vaata, tal on siin taga nupp. Vajuta selle peale ja otsi tema website ülesse. Let's find out your website so we can show it on the screen. Nii, et ma loodan, et Anna mulle see aadress. nii, et me näitame ära, et sina oled interneti inimene siis, eks ole? You are in the internet. Jah, et On the internet and also Zoom. Ja samamoodi Zoomis I do toimetan. nii, And Zoom is Finland, Europe, America, and the people Zoom all on come Inglismaal, Euroopas, Ameerikas ja inimesed tulevad. sa vaata, seal on üks, tõmba see alla ja seal on äkki sul üks in. And they come in. VMX-i selline see. Okay, And they come in from Pakistan, inimesed ka India. Pakistanist, Indiast, America, Amerikast, Finland, ma nägin nüüd. Australia, everywhere. They Siia. come in to Zoom, Nii, Zoom meeting. nii. Nüüd ma näitan teile, head inimesed, seda. See on nüüd sinu kodulehed, siis, eks ole? This is your homepage. Understood that. Yes. I'm in, Sa peaks yes. juba eesti keelt oskama. I think you already speak Estonian. I do, double Dutch. Kas see on nüüd... I speak like Eriki, kas see double nüüd Dutch. kogu koduleht seal? Või, ma vaatan, äkki on mul siin...
sealt kaudu saab Zoomi minna. Äkki on nii, ma panen selle natukene paremaks. Nii. Et selline, nii et sinu töö käib pidevalt. So you continuously preaching. Well, when COVID came, kui COVID what tuli, happened to me was I couldn't get out of Australia. ma ei saanud Austraaliast välja. And so in the January, Nii et jaanuaris I said I'm not getting my ticket to come over here. mulle tundus, et ma ei saagi oma They said, but you have to get piletit your ticket. Eestisse. Sa pead And saama in Singapore, ja Singapuris the woman who does my itinerary said, but my son is getting married in March. minu kontakt Singapuris ütles, et mu poeg abiellub märtsis. I said, I'm not getting my ticket. Ma ütlesin, ma ei saa piletit. February, then COVID came. Veebruaris tuli And I COVID couldn't get out the country. ja ma ei saanud I couldn't maalt fly välja. out. Ei saanud välja maalt. Over the years, I couldn't fly out, but Zoom came instead. Aga ma ei saanud mitu And aastat Zoom is Austraaliast live stream. välja. Aga goes siis tuli see all over Zoomi the programm. world. Ja You can sellega go sa saad anywhere. minna And üle it's terve live. maailma. Ja see on So I take the time. otse-eetrise. And people come in, Ja inimesed tulid and sisse. then we have a wonderful time. Ja seal meil on imeline osadus. India, Indiast, Africa, Afrikast, UK, all over. Inglismaalt, America, Ameerikast, everywhere. igalt poolt on inimesed seal tulevad Kas see kokku. aadress on seal näha või? Aadress on üleval, Jesus Light Ministries. Okei. Jesus Lights Ministry. Ministries. We are lights in the world. Meie oleme need maailma In a valgused. crooked and perverse nation where we shine. See on see rahvas, kelle keskel me särame. Nii, et tähendab interneti kaudu Iga asi käib. 10:30. So through internet you make your ministry. Yeah, it goes through the Zoom. Zoomi kaudu just. Zoom. On my website Minu is kodulehel the events calendar for Zoom. seal on Zoomi sündmuste kalender It's my base, ja seal on nagu minu where I'm baas. based. And out of that See märk ongi comes seal, jah? Ja. meetings and putting different sermons on. Ja seal on siis need erinevad võimalused Zoomi kaudu võtta ühendust või saada ühendust. So that they have contact with me. Nii et inimesed saavad minuga kontakti. Nii, vot, me saime selle asja ka räägitud siis. Now we know that. Jah, Thank you. aga see Amen. tänane sõnum So on the täiesti message erinev, mis üldiselt today on, is different what we have usually, generally. et meie ei peagi depressiooni langema So that sinna, we don't have to be in depression et hirmsad We ajad aren't. on tulemas. because We're in joy. troubles are coming. Joy. Me We oleme have the rõõmsad. power of Christ in Meil you. on Kristuse vägi meie We have sees. the anointing Meil on võidmine, that will break Nii. every bondage. mis murrab kõik ahelad. We have dominion. Meil on We have the meelevald, fish of the sea, valitsus, birds of the air. kalad üle meres, lindudele We have taeval. dominion over viruses. Meil on viiruste üle We tell them meelevald. go. Me ütleme neile I break your mine. power Ma murran because of sinu the blood väe of Jesus. Jeesuse vere läbi. And so, Ja nüüd, when you have dominion, kui sul on meelevald, originally it was given to Adam and his wife. algul anti see Aadamale tema naisele And then they fell ja siis from nad ju grace. langesid sellest Where did armust. dominion go? Kuhu siis see meelevald Over to läks? the Lord Jesus Christ, the second Adam. Jeesusele Kristusele, kes on teine Aadam. He took the dominion Ta võttis selle Gave meelevalla it to tagasi. his church. Ta andis oma kogudusele and of course Holy Spirit ja samuti püha moving vaim, through his church. Kuule, kes ma vaatan, toimib et tema kui koguduse läbi. palju peavad meie koguduste juhid isegi muutuma. So I see how much our church leaders has to Paljud change. koguduste juhid olid meil siin Absolutely, they've väga got to get õnnelikud selle üle, et nad omale selle nõela sisse said. Many leaders were happy because they got vaccination. They have to get out of the dominion. They have to get out of their Luther names. Nad peavad oma nimedest välja tulema. We function. Me toimime. We're not supposed to be anybody. Jesus Christ is everything.
Jeesus Kristus on ju kõik. We're not supposed to be anybody. Me ei peaks ise omas mitte midagi olema. Me oleme üks Kristuses. Üks Kristuses. Amen. Not like some little names of people. Mitte erinevad inimeste nimed. Peab tulema ikkagi tohutu revolutsioon siis kogudusse ka. So it needs very big revolution. I'll tell you something. Nobody knows my name very much. Ma ütlen teile midagi. I've been doing this 35 years. 35 aastat ma olen käinud sisse ja välja ja teinud kiiresti neid asju. I don't make any reputation. Ma ei otsi mingit nime endale. Because there's no reputation. Sest pole mul vaja seda. It's just serving. See on ainult teenimine. Together. Koos teenimine. I could not do any of this without people. Ma ei teeks ju mitte midagi seda, et inimesed korraldaksid, kutsuksid mind. I never know where I am. Ma isegi tea vahest, kus ma lähen. I don't know where I am now. Ma isegi tea, kus praegu ma olen. I'm sitting here with you. I don't know where I am. Kuskil, jah. Eric knows. Ja Erik teab, kus me toimub. He knows where I am. Tema on planeerinud. You know where I am. Sina tead, you know where I am. Sina tead, kus and ma if olen. I need to get somewhere else, I'll get in his car or your car and you'll take me somewhere else. Jõudma kuskile mujale, siis ma istun kellegi autosse, kes mind viib kuskile edasi. Nii, et ma olen 35 aastat niimoodi toimetanud. England, Inglismaal, Amerikas, Indias, Afrikas. I've done crusades in India. Ma olen Indias krusaade teinud. I have over these years. Läbi nende aastate. But of myself I can do nothing. Aga üksinda ma poleks neid asju saanud teha. I've just gone. Ma oleks lihtsalt läinud. Out. Ma lähen sisse riiki, tulen välja, tehtud. First time I've really done this. Esimest korda, kui ma seda teen. First time I've put myself on this. Et see on esimest korda nüüd, kus ma olen ennast interneti üles pannud. Enne ma poleks seda teinud. Nüüd ma tunnen, et ma pean seda tegema. Sest nüüd ma olen ju siin sinuga. Not me, you are. Meie toimetame siin. Do you get it? Yes. So I didn't actually purposely do this. Nii, et seda oli vaja eesmärgipäraselt, et see edasi toimetama. Et teie saaksite edasi teha. Miks? Sest meid juhib Püha Vaim. Püha Vaim palus seda teha. Nii, ja need asjad juhtuvad. Ma tean, see oli aastaid tagasi. This was many years ago. Kui sa minu eest palvetasid when you prayed over me one time. See oli Orissaares. In Orissaare, in Saaremaa. Mul oli mingisugune valu kuskil siin. I had a pain in my body. Ja hiljem läks natuke aega mööda, mõtlesin, et huvitav, et seda After polegi some time, I felt it was gone. Et nii need asjad juhtuvad. So the Lord does the work. Et ka inimesed saavad terveks selle teenistuse kaudu. So people get healed through your ministry. I've seen so many miraculous things. Ma näen nii palju imelisi asju sündimas. A lady the other day. Üks naine üks päev. She was the interpreter. Oli mu tõlke. And she had an accident. Tal oli õnnetus olnud. And instantly ja koheselt her body tema ihu became healed. Sai terveks. And she was, whoa! Ta oli väga õnnelik ja oli Püha Vaimu väe alla. Jesus healing her. Jeesus tegi ta terveks. No, nii. So many miracles. Nii palju imesid. So many babies born. Nii palju lapsi on sündinud. So much happening. Nii palju on sündinud. Cancer. Vähk on lahkanud terve. Even on Zoom. Isegi Zoomi kaudu. They get healed on Zoom. Ka Zoomi kaudu saab inimesi terveks. Püha Vaim liigub. They get healed. Ja nad saavad terveks. Spirit says the Lord. Läbi minu vaimu ütleb Issand. Jeesuse läbi. No nii. And we can all do it. Ja mis kõige parem, me saame kõik seda teha. Sina oled ka imetegija. Jeesuse nimel. Ja sina oled ka imetegija. Jeesuse Kristuse nimel. Me oleme imetegijad Jeesuse nimel. Läbi 9 vaimuanni. Ja Püha Vaim jagab ande, nagu tema valib. Meil pole isegi valikut. Tema ju tervendab kedagi. Amen. Amen. As we know. Nii nagu kuidas meie teame. Probably telling you a lot of stuff you already know. Meil on siin seina peal kõige tähtsam nimi. We have on the wall most important name. This is Jesus. Amen. Hallelujah, brother. Jesus saves. Ja. Halleluja. Võtak, see ongi kõige tähtsam nimi ja tänu sellele me ei pea olema hirmul. Sorry, and thanks for that. Thank you, Jesus. Thanks for kogudusele on imelised ajad ees. So church has wonderful times ahead. Powerful.
väelised. Read the Revelation. Lugege ise It's ilmutusraamatut. Jesus' See revelation. on Jeesuse Let ilmutus. Holy Spirit show us. Nii et las püha vaim Guide näitab, us. juhatab meid And then they'll let go of their own self. ja laseme iseendast lahti. It's self. See on mina ise, Self-seeking. enda otsimine, Selfish. isekus. We must be Christ-centered. Me peame olema Kristuse And kesksed. of no self, no Ja reputation. ei ole enam ruumi seal isekusele ja Then reputatsioonile. it becomes easy. Nii et siis lähevad asjad Very lihtsaks. easy. Siis lähevad Amen. asjad And lihtsaks. then the power of Christ, miracles happen. Ja Kristuse väe läbi imed sünnivad. nii, tore, suur aitäh, teie hakkate varsti praami peale sõitma siit Big thank you. You will start to go on the ferry Thank you, soon. ja Oh, he's saying about the Marie ferry. Licardo oli siin stuudios. What? I will. I'm going to. Siin palutakse, et sa sinu ees ka It's okay. palvetaks. Holy Spirit's got Oled this. sa valmis? jah, aga mitte Thank you, otse-eetris. Jesus. Not direct, not on the live show, but maybe after pray over him. Amen. jah, et nüüd meie saade siin Yes, praegu I agree. lõpeb. Yes, Our thank our program is end you. now. This is such a privilege See on nii suur eesõigus olla siin. to be working with you, Teiega koostööd teha. jaa, all of amen. us, meil and ka a hea meel. privilege to Sa serve oled- Jesus. Ja see nii vägeva teenida sõnumi issand. meile toonud You siia. have, you have given us so powerful message. Julgustava. So encouraging. jah, They need to get out of ma loodan, themselves. et paljudel nüüd depressioon läks minema. Seriously. I believe that many got free from depression right now. They did. I prayed it and Holy Ghost moving now. Ma palusin Thank seda ja you, püha Holy vaim tegi Spirit. seda. Tänu püha vaim. Amen. He's moving now. Ta liigub ka nüüd. Spirit of God is moving in our lives. Jumala vaim liigub meie eludes. Amen. Sellega meie tänane saade. Aitäh Tanel Usin, kes oli meil tõlkimas. Filling us with the Holy Ghost power, setting us free this very hour. Spirit of God is moving in our lives. Jumala vaim liigub meie And we're all eludes sellel free, thank you hetkel. Jesus. Amen. All free. At Amen. last, thank God we are. Amen.